Moris iharai klaran nudar viagem ida nebe ema ida lahatene tuir konaba oinsa ho ema ida ne kondisão Moris nomos ninia situação Moris ema ida Moris mai halaunya Moris tuir destino nebe criador harai kona bania iha ninia livro Moris situação no condição ema Moris nian laiha ema ida makbele determina tuir ninia karakterasik hanesan situação no condição Moris husitiu Manuel Mota nia situação no ninia condição Moris nebe nia soru loron iha ninia jornada Moris. Orang completo Manuel Mota. Inang nenolu resi itu. Tiu Manuel Mota hoidade tinang neng luresin hitu kompostu husi manualing neng rua. No tiu Manuel Mota nudar uang manebot. Nebe oras nedaudaun hela ihaldea Centro da Unidade suku Kaikoli postu administrativo Veracruz município dele. Mai ya Hermera sabe. Maya tu sambil como ya tempo ne halai bailaran dan cuma pakai mai ya ti Hermera pulon rua lan bapelor mai. Terus ini ne gum hansi alaran sampai bulu saya mana arma berangga. Oke, arma berangga. Tiu Manuel Mota nudar ema husi rakyat sabe municipio Hermeranian. Nebe mai hela iha kapital dili iha tinan rihunida atusia hitunulu resinsia. Tambah militer Indonesia sira kapturania iha ailaran. Nebe nihahu husi tinang neba ni hela metin iha suku Kaikoli postu administrativo Veracruz municipio dili to orasne. Mai mente mai luar jawa TBC ame TBC kana aktis pulonida serat pas serat trukona serat truka ada pun mai pale tuan bas serat luar batu Indonesia. Indonesia ya tempo ini sasan ada Eropa sini ser nam sajaron nam saro pas lokrai biar halai tumbi lepas lokrai kau tumbali pas saya usui ini yang mai tamai merkado natone kan merkado laran ne terus tamai merkado laran biar hari sebesarnya mainnya panel sana merkado. Ini hanya servis tuir korek ini. Gue main mate, pasan bawah sini, saya lawana kareta saya label mah kareta, kareta pak pilih lawana mah. Oras ne daudaun tiu Manuel Mota nudar deficiente físico, nebenia Moris depende de ba subsídio idosos. No oras ne mos, tiu Manuel Mota hanesan ema deficiente físico ida, husi deficiente físico siraseluk, nebe namkari iha território Timor-Leste. Setene makane punya, to pulang tolu mana? Pulang tolu asing 180 paling. Agar bahir waktu dan bahir topal pulang tolu lain.
Tio Manuel Mota uluk ia tempo ocupação militar Indonesia ia condição físico dia nebe bele bokan ho serviço nudar badain atu bele sustenta ni Morris lorong nian no ia lorong rua nulu fulan Agosto tinan rihun rua nulu resin rua nudar lorong na kukunida ba Tio Manuel Mota tan husi lorong ne Tio Manuel Mota hetan acidente tráfico nebe acontece bania iha area lawana Ermera ori halo Tio Manuel Mota sofre deficiencia iha ni ain parte karuk. Em carne lor bakar nuni. Lor bakar gum papa le mas carne per carne kar sala itu. Nah, em to goro ya sai. To raun utir. Sama kali tidak permeru be mai beluri bane. Apa luri bane? Lain melalui itu. Hari ini kane itu mau nih kane. Oh. Kane wis tohar. Iya tohar. Untuk pasar ini. Ini marau. Ini luri bane langsung luri sai bane yang temper emakar bahu di los. Bapak emakar mus kair salatan. Tio Manuel Mota iha uang naing nen, kompostu husi feto naing hat mane naing rua. Mai be uang mane ida mate, no oras ne hela date uang naing 5 feto hat mane ida, no husi uang sirane uang naing tolu feto naing rua mane naing ida forma ona umakain. No agora daudaun Tio Manuel Mota hela hamutuk honia kaben Juliana Barros Martins tinang 5 nulu resingen. Ho uang feto naing rua nebe setur iha bangku sekolah sekundaria no uang feto ida seluk setur iha bangku sekolah pre-sekundaria. Tio Manuel Mota ni uang feto naing rua halau sirene estudu iha bekora. Juliana Barros Martins 56 Iya tahun 88 1988 hari keluar dari Manado. Tia Juliana Barros Martins anudar Tio Manuel Mota nia kaben. Morris hamutuk desde tinan rihun ida atusia walunulu resin walu. To orasne iha kai kolidili. Hela hamutuk iha uma simples wangida ho medida mais ou menos metro 6 vezes 4. Nebe umane iha quartu toba fatinida ho sala visita ida no sala ham fatinida. Nomos iha sala visita umanemos iha ortori ida nudar fatin específico ba familia idosos ne ho di halo no halau komunikasaun ho maroma. Mai masa amnara mesak ada lalu mamra mesak levanta karne kita sirnawa. Nepar hamalu kami nain ruah. Uri persija haruka. Ajudau be serabot itu ana ajudau di dasarai, pasifika. Selam ramesak aras kalos. Familia Tio Manuel Mota no tia Juliana Barros Martins nebe Morris ia situação no condição nebe susar. Hafalung hoterus ne la sururuain. Na fatin prega fiar ba maromak nudar criador sira hedi na fatin sira nia fiar katak maromak sela husik sira Morris mesak iha mundu rai clara ne mai be sempre lau hamutuk no harait matang na fatin basira iha sira nia Morris tomak. Pamran Morris lorong ne dia kira ansa au etang osa ngagolan ne tikai buang rumah fane sai ba terminal wane pamba foling hola moro hola buat nerima bamran tersisa ma pamba la foling makan osan mos lamayon
osan meslatama. Laos lor asa tempo heta ngosan de. Amra Moris lor asa amra kan mesa han ituan de sekarang puas sakit amra belahan tobe. Semana tulu serne. Hasuru modo amra hang halu modo hasuru baga be modo laya. Mako modo laya amra ting sasoro. Marunggu ansera taba han sasoro. Sela nemasa ne husu amla ma ting sasoro antang. Tinggal itu marang au suruh itu marang tirimba. Kui be manas tiring ba. Piri tema Moris. Mas que situação no condição Moris difícil, tio Manuel Mota lahaluha ba misa iha kada lorong domingo. Tio Manuel Mota tur ihanya cadeira roda o di batuir misa iha igreja Balidi, no dala balun mos ba participa misa iha igreja katedral dele. Wane neng mane kedua filat ya, mane kedua mate ya, hela sernain lima, peto serane keluarga, lain tolu keluarga, mana ida peto rua keluarga, hela nain rua kikuane se sekolah, Maibe lorong hirane nain rua la sekolah, osan laiha, ida sekolah bekora. Nairane sekolah bekora hotu. Nebe. Laiha sekolah ya be 5 de mai. Sera keluarga ne. Ya foho bala ira ya sabe ira ya naru ira manene. Serviço laiha la serviço. Então to ambransa ne papa moras ka ne au telepon siramai mai manesa ema keluarga ne mai paling hari ita lorong tempo naruk manesa mana hari ansa katuas mansa han dia kemudian ko ne medem ban amra mesa ko sekolah ida SMA ida SMP. Dia kita ansa der mai maula parpara sira media bare tona laha alin nan ron ni sekolah bisa ne papa simu tercera idade sore ngamihan sore ne papa marai per ne segurança basernar Moris ya reklaran laya ema idamak Moris mai hakarak Moris terus no Moris susar. Mai be situação no condição ema Moris idanian lahanesan mos ho ema Moris ida selupnian. Tamba Moris ne hanesan ema matenek na insiradehan Moris ne mistério. Nebe sadet mak mosu iha Moris ne ida ne realidade ida. Nebe hakarak kalakoi tenkisimu ho fuang no laran ho dihalau. No agradece ba criador be criaona Morisne. Ida SMP, ida ikut SMP, ida bek. Kita kelaran SMA. SMP kelas 2. Ida SMA agora ba kelas 3. Agora. Tramata. Teto. Sim. Mana ida de. Itu mana ida feto rua makel warga. Makel warga ne matu pohela de tita. Satan wan ni hata. Anu ini tane aras kalos. Li husi biban murakne iha empresário Timor Wanida holaran kmaus wain no domin benaresin halolo ne liman kmo ok wain
hodi fo Azuru sasang necesidades básico balun ba família tio Manuel Mota ho tia Juliana Barros Martins nebe hela i aldeia Centro da Unidade Suku Caicoli, posto administrativo Veracruz, município Dili. Empresário Timor Wangne hameno hela katak hakarak apoio ka ajuda ema tenki fo holaran no neon mos no lolos. Hanesan hakerek nanisona ya Sagrada Escritura katak liman los fo liman karuk labele hatene. Nudar jafuan murak nebe motiva nia hodi lolo nia liman hakman ema seluk nia naha moris. Maske laos fo bot mai be pelu menus bele hakman netik ia tempo badak nelaran. Ia bibangne tia Juliana Barros Martins hato agradecimento klian ba visita no Azuru nebe sirahetan. Obrigado por ba Jemen nebe mata confiar ba al na maun sira al na alin sira mai lorinete amra nai hang dikangira ba amnan ruas suporta nete kamna ruas semang yang kat kulai pulang idanya kalau orang amra mesak ne pos sakolane amra si ham to pulang idare maromak ne tulung maromak ne bensang amnaran or saung ne be mamra hasaya maromak la kuliah wa amra maromak la poholi mang mai be bensang go tulung libusi sirahan sang jadi lebe maka Jemen nasa estado ko teman. May kung loron jemen may hari amron na muwaris. Hari amron na malarang amron na bit de be malorong kalang amro hasoro niya. Tempo na tinantulon na larang mo na ni. Nebe yaro bot pa jemen nebe maharuka. Ano mau ano wan sira kung lorong may tuay amron na fating. Ia moris ne nia kadunan laia ema kreatura ida makbele decidi ni moris rasik tuir ni hakarak. Mai be situação no condição moris kusi ema ida ho ema ida seluk lahanesan. Tamba ema ida ni moris ho ema ida seluk lau tuir destino ema ida idak nian. Tang ne ema moris nudar humano sempre precisa malun ia moris ne nia peregrinação. Mas que moris ne nudar mistério mai be domin nudar lei no ordem nebe asli buat hotu ia moris ne. Tanne ema moris precisa harosan malu atu lolo liman ba malu hodi bele hakman ema seluk ne naha moris tuir bit nebe mak ema seluk ne iha.